So hi guys, mga tumi sa parade sa lungsod guys. Yo. Ayo. Sa dagat ni. Iya pa, ulit ako ulit. Sino mo umutaw? Sino mo? Kung siguro ikaw na meron. Okay. Paano yun? Jowa. Nga! Ay, luha! Yan, limahan. Sugod? Ano na? So, dito? Ha? Agay. Okay. Okay na si Barangay Albalanga. Next, Barangay Bala. Wala pa nung. Ano? Oh, dito. Ini bingung lo. Ayan. Aku bingung.
Ano pa naman? So, yes, mag-airplane siya dahil ano. Okay, so, ang pinagdalan ha, kay Hilo, kay Hilo. Hello. Ha, 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 ha. Ganun rin, oh. Ayan. Tiga. Okay. Okay na. So na, Ming, no? Tutag ko lang uniform, Ming. Ming. Purple. Sa gubing nila, ganun ba sa Attention to all of you who are already here in the campus. Please proceed here to the stage so that we can start to write your questions. Ano lang mo dali sa stage ha? Kung alam ang you. Paro, G. Agay. Agay. Lunga do. Dito tadi gidit ro. Pos dito. Dai sa man ning namitik ni. Oh, so bugi. Boleh guna di bata.
Baby, you're my angel. Baby, angel, baby. Uy, sana all. Kaning mga amigos sa nirong galagmian ko nirong. Nana. Na kayang mawalay sa'yo. Fluyas, mga walay snack. Okay na do? Don't survive, Vincent. Inter Barangay Youth Sport Fest 2022. Visiting. Alright. Inter Barangay Youth Sport Fest 2022. Visiting. Alright. Lobot. Moving on, let us meet with resounding applause to our ever-supported municipal mayor on his message, Honorable Innocentes G. Cameron. Sino malo?